so much Chicano Wahala Jimmy and a bread as to say, Muniaba Muson for Ekeskapa and so Mede Eversum for any after for the next day a video be a cover it was social media whom quadrat as a chair a year in Vianney a day Emma Womwa a year your watcher and the name MP Banquadan as a woman in a buyer now and son now the dear Vianney Ebema Womono and answer again Nibaka could do woman seven say the watcher and they come form of one and what kind of nature and just what you were doing Ashons and no and a year a document woman should be the fear after a year video yet is a woman and so a year actor a year woman a page so a woman a debate a woman say I didn't see and a man penny a Diana will bet a dear man quada a disse who catch a woman say woman can a yes a form of one and sana woman enya aduane no edi ena na botaya wo de aduane say wo de mom no eno ne sen because of about to wo person winya enti na say enkwada no hu na wo hu mo say aduane na wo munya no school mu ho endi eno nti ena wo de yesa emo no ekọ enti say yesa pa dia ene na mampani ye wanya de kwampo we ama edonku wo ma shi bi de fie wo mo afa sa video we ya wo mo de ye campaign wo mo de echi ye mampani his excellence na do dan kwa ekufo ado enim wo ni juma wo de na ebi mo nso so school fo na bi a tete mra aduane die no start ye na aduane che no start se ekoso no o mo nso so ebi no munya aduane a wo mo aduane take away pack ye de kwa ko mo nso so ye mampani his excellence na dan kwa ekufo ado ni din eboso ananimfo nyi boso na ebi mo nso so na sa important mo hono nipa was standing a year for a year bia MP e wo honom no enti se bia bro no a wotie mampani e de edanchin a na sa bro no no so MP a wo ho ono so ne de da honom a ya trofo more for na for more for this MP na chese sa e na ekone no na nkwada no so e de wo mo ensemo ba betu edwa se wo mo ye nkwada na emom eni kwan se wo mo de eye amamuo ana se politics ebebe for the wo mo because wo mo de wo mo suku e na wo mo ko se aduane na mpesa mo de bre wo mo a mo mfa embre wo mo na emum se mo de aduane beba na mo sa de ye amanyo se mebe tare ho se me na me de bente wo se me na me fonyi e wo ho pa dia ene omo ye sorry wan sha na chete po ene wo so wo mo mpo aduane no emfa ema ye mampani ene ebiem empia wo sa empotamo e ho no nti wo mo de wo mo adesere de abatu edwa na ebiem nso so no ene den ye nua bi nso so de ne nsem bi aba betu edwa a chese de wo kan enyina ye say ye tag no so wono de wonye eba no negative things so wo posting nude pictures ne won kro ne bad chese ye tagging with bad image bad things and one and I dey suspecting no de enye nko and dana so obi kokko ye bibi kra enam so wa ye bi paint no obi ohunu na ya ka bibi de afore no ho yesi ya na ye de afore ni nyina ye nua ba akuapim polo ye Rosemont Brown wono na de sa ensem we atu edwa nanso so wo se ni nyina wo jai denti na ema ni je ya mo be ka ya ye picture bi circulate ya na chese wone ye obede pombede ye sack nation wone no ye den etwa ye mfonyi mechemi nua be masa akode wone no etwa ye mfonyi ana chese wo makọ ye sabedin to sa yo frasi a chese wo mu nyina hye fita na wode kokoto ho no mu ape na ye sa akode nso so started so wono so ye den follow no enti the fact say onu ankasa ni nua panyi ni nua be ma ye sa akode afolo no all because mfonya woni ni twaye na enedai sese wono so ba hwe ne nyoma wo be ye wo Instagram na ni social media page so dia ene wono sese die wo kan ache Ghana for any ebiemu nso so no eye ni abemasa akode se adeboni bia na wo ye anase de na enye bia wo ye no ntinu bi boni bia na ye de tag no no wo jai enam follow a wo follow no entiti afi na ye nua ba eye kwapolo wo se de petitiru a follow no hu be yin se ne nyoma fo ne nyoma boni tantan a ense enfata no wo se wo jai na mo anamaka na mo follow no na wo ma mo hype ni nyina ne de wo hu fa so de bia wo eye so na ebiemu enso so eno ene dai eye Pastor Sam
ade ye me na ene de just wototo ede ema eye papa Pastor Chris ni nyina se ye papa Pastor Chris ade nsem bi bebeto eye abonten etwemu SM eye restrictions aye mampanyi di gu akwam wa asore eso na say bia 1 hour first no ka se obi ankwa asore ebiemu nso so no ebaya bebedu se ebekwa asore na mum 1 hour pe ene yenko na ebiemu no nso ye make sure say ye COVID-19 protocols ni nyina no they are taking into place. I feel the buyer say they make me akwa sorry 2 hours and the numbers do bia ye pe bia no nipa no ebetimi akoba ye make sure say and she ye gwa kwa mu no so no ye taking into consideration. Now was see a man penny do too and sorry bi no more etiki said that be that until say COVID-19 ebe free hanom enya de say wo mo ebebie wo mo ensori nto hu ni say wo mo a wo mo koso a embie wo mo nsori no wo mo ye unbelievers na no na ye papa Pastor Sam ayede me ensoso ete eye ensem no ete eye ensem no hu ni say eye papa Pastor Chris say onya hunu kakra na onya nti ase wotna say eye hwehwemu kakra ko be hu say 1918 churches were closed down because of pandemic bia AC enti no enkyere say papa no antichrist bi na den hu chronicle say the work can dey enye sa na etinto ye ignorant of the word wonim emu like onisuya hu bia efa de ekoso no enunti na worka esa enti ebe ya wonya sa esem na work can because 1918 and some no be den SC ya still na enti say asofo no bi no aye wo madin say wo mu embie wo mu nso ya we emfa antichrist ho na we emfa de keka ehu enti de wo keka no pan wo hu ne say ninim de kakra bi aye den atosi kakra de amano abusiafo ene day breaking news ababeto edwa na mensuso mu ni aba Ekwesikapa release ede amamwo se bibini na se wanti ase obetimi aba ye comment section ho na wo de ababeto edwa follow yen ensuso wo ye IG page atuma GH_. So subscribe to the channel na ene entempa ye efa ema because dano ensemu a ekoso ewo memu no eno na ye de eba ebebeso mo nani adoma no se de nya upload video bia won so watimi enya notification aha ene brebe mai kwan ama me di me dwumedi nti dasane e besane hia